Son famille raison de podon chotel ibata khamazani deute que l'on helu. No mayaka lo hua no ne salaza le ku mi ye que l'on de come en ta ga ko de bio me que l'on sala po ga khala ni ga tu ho Yesu kali la kwe que la mola nya ni ga tu le mta ji bio ma Yugana lo cho ye ni yugana lo to chapuma ino ana shi si bala chitino me ino de ti ko lo ga yugu ga tu ga ko ma ga gon ga di le tha tha ma ino de ti ko lo ga yugu ga tu che do tha ja lia de ti ya ni chiti po byon ja che sambo me ho lo bo tha me ngang choba ji agane dole num le gojonga golu homa ho miao be ga pyo son famille la khwine ngang choba ji dole me ayo non choiga mabiga non ho pyo ga amyan lu yonu me isalilang ho pyo ga yu ngo yu kha ma bwa Son famille non hollandais, non de péjo non hopidea, non grand non cha non mathieu, ou jipo bala non magia. Gouga jidoto lulakwe, son famille non hopio, hollandka mazani yadetea, non khai khala yoga nalu, umamabia zazi ayo. Hopidea ayani do na she John's Piper le cool tiga ayone bo yo chucho yo kha mi ye nge choba ji le sombo phadum la khwe mi ye choba ji ho gamma me jion ta leo shanu pai ge ji hulwe etha me yo de jia Gulong tije sai tije zao asa salange umtami khan le ke doche ni ge gamati khan manga yode de ja gagon gadi miao gula pha ge je ya miao gamati khan me mi ya gu ga je khaklinge edo lamu la shole manga aywa Gamma khui khon le la sao gu ga ji kelinge adieu ga tu muni ma Yesu khali yo se khon se dola ni ma gamon khau ne thum tuon cha le ni la sa ne la me ayo khoyo Jerusalem boy gele Juda choha de son famille ayo ma le gamon Lehm la sao gagang gadi miao gu gaje bien lu gamang hopi la yodu boga yasinya me mi ye hopi yodu bo gako udu thang le gamang chao chado pyo ja chu tiya ni cheti la khwe yamo me ngang choba je agane dole tha le na ha khwa Madu mazae re do manga Toto lukweta he ulong ga pyo son famille la kwe yodu bo jion edu je pyo me Tipona yuha nya lo pyo tsoha ho yuyungo luo bala mi ye loe yoha khae gunu ne maloa son famille yobo bo joluo Ayo tsoha de ngege luo ayo tsoha de le gamang hopi ne lume isali lang kha kho son famille ayo tsohang chobane holone o ayo mane chonglume yode de gama gagang gadi dio mamola gu ga je ho shao zong je miao me kho
mi ye adion nege hoti hopio bosa yodu bome sampa mi ye o tipona yode deua gu kha zao gagang gadi mia ngama chong gamang no shadang tho khuto yoto na luon holu yodu boni bisi la mi ne gulang humia gu gao jia masi mamola mi ye bosa jia yodu bome ye o no nga na du ma mi ye o no nga sho ge ga mi ye o no nga cho ba nya ga mi ye nga kha ho ga mi ye o ta le ne ma bo byo nya ki joy ma pha la ni zia mu du du mi ya lu ga yo ze na lu nai ma che mu nga mi khang za kha ho la ma nge le ni mi ye gu lang ja che ma du ma mi ye o no nga sho ge ga mi ye o no nga cho ba nya ga